Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye bakunze ubugingo TV1. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Nyibasuza ni Fabrice Mporanane. Abo basambanyije babavumira ku gahera ubuhamya ku mabi ya FRDC na FDLR na Wazalendo, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FRDC n'abarwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'irindi huriro rya Wazalendo rishyigikiwe na leta bishinjwa gusambanya ku gahato abagore benshi mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo y'umuryango ya Amnesty International yasohotse kuri wa 20 Kanama 2025 igaragaza yuko ubugizi bwa nabi bwakozwe mu bihe bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umugore w'imyaka 40 waganiriye n'uyu muryango yasobanuye yuko mu mpera za Werurwe uyu mwaka yahuye n'abarwanyi 10 ba Wazalendo, by'umwihariko bari mu modoka baramuhagarika bamusaba amafaranga bakoresheje ururimi rw'igitembo. Yagize ati nari ifite ubwoba, naravuze ati nimumbabarire pe. Barabyanze, batatu banjyanye mu ishyamba, bane basigara mu modoka bankuyemo imyenda nyuma yo kungerageza kumvikana nabo. By'umwihariko baranziritse imbere yo kunsambanya, bankubise by'umwihariko bapfutse umunwa bakoresheje umwenda. Uyu mugore yakomeje agira ati ukuboko kwanjye kw'iburyo barakuziritse ku giti, ukw'ibumoso bakuzirika ku kindi, baramfukamishije ubwo bamfataga ku ngufu, wansambanyije yarankubise, bose uko ari batatu baransambanyije. Birumvikana yuko ari ubuhamya bukabije kuba abantu batinyuka by'umwihariko ari batatu bagasambanya umukecuru w'imyaka 40. Yasobanuye ko kandi Wazalendo bamaze kumusambanya bamutaye aho ngaho atabarwa n'abantu banyuze aho ngaho bamujyana ku bitaro, ndetse ahamya yuko nubwo yahawe ubuvuzi ubu ngubu akaba ajya mu kazi yumva umubiri wiwe utameze neza kubera uburyo yangijwe bikabije. Birumvikana nawe gusambanywa n'abantu bagera kuri batatu b'abagabo ndetse bakagerageza no kumukubita. Birumvikana yuko bamushyizemo ubumuga budakira. Undi mugore yatangaje yuko yabanaga n'abana biwe 4 mu nkambi iri mu majyepfo ya teritwari ya Masisi. Muri Mutarama 2024 yasubiye mu isambu yiwe gushaka ibyatunga umuryango we, ahurira n'abarwanyi batatu bo mu mutwe igiye itandukanye, harimo n'umutwe ikorana na FDLR. Bamubwira yuko nagerageza kwiruka bari bumurase. Birumvikana ko bamuteraga ubwoba kugira ngo bakore ibyo bashaka. Ati baramfashe bafata icyemezo cyo kunyica. Umwe muri bo yaravuze ati aho kumwica ibyiza nuko twakoresha umubiri wiwe. Baramiritse hasi bankuramo imyenda, ntabwo nari kubyanga kuko abana banje bari kubura nyine na se. By'umwihariko bya Nyirarureshwa nararyamye kugira ngo nirinde ko abana banje bagerageza kuba babica. Nyuma yo kumusambanya nk'uko babisobanuye, abarwanyi bakorana na FDL babwiye uyu mugore ko nakora ikosa akabivuga ibyamubayeho, by'umwihariko nibongera guhura nawe bazamwica. Birumvikana yuko bamuteraga ubwoba ngo nagerageze kuvuga ibyo yahuye nabyo. Ati icyo bifuriza nuko ibyambayeho nta wundi muntu byabaho, Imana yonyine nizi igihano izabahana. Niko atangaje n'akababaro kenshi bitewe n'ibikorwa bibi bamukoreye bidakwiye umuntu ubundi ufite indangagaciro za kinyamuntu. Birumvikana yuko ibingibi bikora umuntu ufite ubunyamaswa. Nanone muri Kivu y'Amajyaruguru undi mugore wahawe izina rya Safiya kubw'umutekano wiwe yagiye mu isambu gusaruramo isombe, ahura n'abarwanyi 4 akeka yuko ari abo muri Nyatura na FDLR bambaye imyenda itose basa nabi banywa urumogi. Yabwiye uyu muryango ati bambwiye yuko nsubira aho ntuye, ndetse barambwira bati utekereza yuko wasubira Yesu wundi. Bahita bamubaza nyine ubwo ngubwo. Nagerageje gusubiza by'umwihariko bankubita urushi, ntekereza yuko bari abo muri Nyatura ndetse na FDLR bavugaga ikinyarwanda, banywaga urumogi rwinshi, basaga nabi rwose. Bavuze yuko nta bagore bafite, bityo ko iyo umugore aje muri uyu murima bamusambanya. Niko bamubwiye. Birumvikana yuko uyu Sofia ubwoba bwahise bumwica. Sofia yasobanuye yuko abarwanye bamushinje gukorana n'umutwe wa 23, bityo ko bagombaga kumusambanya. Ati narabarwanyije ndatabaza ariko nta waje kuntabara. Bambwiye yuko by'umwihariko ndi gutabaza kugira ngo M23 inyumve. Baravuze bati ariko niba nakumva ntacyo badutwara. Niko bamubwiraga. Yakomeje agira ati banyice, by'umwihariko banciriyeho imyenda ari 2 bari bafite intwaro. Ubwo barangizaga kunsambanya
mwanya nari nambaye ubusa, nahise ntekereza ko hari umuntu waza akampa akenda ko kwitwikira nkambara nkajya mu rugo nk'abandi bana, by'umwihariko nk'abandi bagore biyubashye. Uyu mugore yasobanuye yuko abo mu mudugudu bamenyeye ko yafashwe ku ngufu, by'umwihariko bamugize igicibwa kuko n'umugabo wiwe yamutaye kubera ibyamubayeho. Yafashe icyemezo ko cyo kudasubira by'umwihariko ku rusengero bitewe n'isoni. Bitewe rero nuko bano bantu bamugize igicibwa kubera kumusambanya bakamukorera iyicarubozo kandi bamufashe ku ngufu. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basambanyije umugore utwite. Muri Gicurasi muri Gashyantare 2025 abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Bukavu. Mbere yuko binjiyemo abasirikare ba RDC bari bawurimo ndetse n'abazorendo bahunze, by'umwihariko baherekeza muri teritwari ya Uvira, basiga bakoze ubugizi bwa nabi. Umugore w'imyaka 28 w'i Bukavu yavuze yuko mu ijoro rya tariki ya 12 Gashyantare we n'umugabo wiwe n'abandi bari barwaye. Yumvikanye yuko abasirikare ba Kongo bakomokaga by'umwihariko aho ngaho muri ako gace, basaba yuko bafungura urugi bwangu by'umwihariko kugira ngo babashe kuba basambanya uyu mugore. Ati bakubise urugi ruranafunguka, babonye umugabo wanjye baravuga bati muracyakora iki hano? Ubwo baramubazaga. Binjiye mu nzu batangira gukubita umugabo wanjye, bari batatu ndetse baganira muri mwiringara. Babiri basuye umugabo wanjye batangira kumukubita, barankuruye muri saro barambaza bati ushaka gupfa cyangwa tukakubabarira? Niko bamubazaga. Naratangiye kurira ndatabaza, uwari imbere yaneye umutego angusha hasi. By'umwihariko naramubwiye ati ushaka gukora iki? Ndetse nawe arambwira ati amubwira ati ndatwite. Yaravuze ati si ibyo ngibyo simbyitayeho. Niko uyu musirikare yamubwiye, ibyo ngibyo ntacyo bimbwiye. Umwe yahaye undi intwaro mu gihe yari mu gikorwa. Uwa mbere yararangije, uwa kabiri araza n'ubundi akomerezaho undi yaragijije, umwe amaze kurangiza. Birumvikana yuko nta nimwe bagize yuko uyu mugore atwite, kuko bamubwiye yuko ibyo ngibyo byo kuba atwite nta muntu n'umwe bireba, kuko nta muntu n'umwe ubyitayeho. Uyu muryango wasabye leta ya Kongo gukora iperereza ku ofisiye ba RDC bagize uruhare mu byaha by'intambara no kurenga by'umwihariko gukomeye ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihe cy'intambara ibera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi wayo muri Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo Tige Shaguta yagize ati igihe ni iki ngiki ngo Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yubahirize isezerano yatanze ry'ubutabera ndetse no kubuza inshingano kubahiriza inshingano kugira ngo abarwanyi ba Wazalendo bakoze ibi byaha bagezwe mu butabera, abandi basubizwe mu buzima bwa gisivile bitewe n'ibikorwa by'icarubozo bagiye bakorera abasivile, by'umwihariko biganjemo abagore bakagenda basambanya. Rero ibi ni ibintu bidakwiye kuba bigiye kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubusanzwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganye n'umutwe wa M23 ndetse akaba hashize imyaka 3 bari muri iyi ntambara bakomeje kubahuza. Umutwe wa M23 uvuga yuko uharanira uburenganzira bwabo ndetse ugamije guca akarengane gakomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubwicanyi bwa hato na hato. Ibi byose umutwe wa M23 ibyo wagiye uvuga yuko urwanira ndetse no gufata ku ngufu abagore bya hato na hato bikomeje kurangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikozwe n'iyi mitwe yitwaje intwaro harimo FDLR ishinzwe n'u Rwanda kuba yarasize ikoze jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994, akaza n'abo Wazalendo bakomeje gufata abagore ku ngufu. Byose M23 yavuze yuko itazarebera mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazagira icyo ikora kuri ibi ngibi. Gusa kuri ubu bakaba bari mu biganiro bigamije gushyira akadomo kuri intambara imaze imyaka irenga 30 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari ibiganiro bya Doha muri Qatar kugira ngo bibashe kuba byarangiza intambara, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cyasenyanye imbanziriza mushinga y'amasezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko i Washington DC, bigizwemo uruhare na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Thérèse Kayikwamba Uwagina, bigamije kurangiza iyi ntambara. Ndetse bakaba baremeranyije yuko nta leta ebyiri zigomba ngo kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunze Ubugingo TV, ari mu nyemerere Suez aya makuru nari nabateguriye ahangaha ngiye bategurira nkayagezaho na Fabrice Mbarana nayo
bifuriza kujya mukora subscribe, like, share na comment. Ndashimiye, mugire amahoro y'Imana.